Balkana za seniorke i seniore pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta održan je 25. septembra u Sportskom centru Beočini. Naši takmičari osvojili su 23 medalje, 7 zlatnih, 5 srebrnih, 11 bronzanih, a Srbiji je dodeljen i pehar za najbolju reprezentaciju. Naši gosti ovoga jutra, sportski direktor šampionata Andrija Mumović, dobro jutro i dobrodošli. I najbolji takmičar šampionata Predrag Nikolajević, dobro jutro i dobrodošli. I sve čestitke, dakle, i na organizaciji i na osvojenim nagradama. Ova dva zlatna pehara, ajde da ih predstavimo. Veliki... Evo ovaj mali je prvi za prvo mesto, a ovaj veliki je za najbolji takmičara u celom takmičenju. Čestitke sve. Da. Hvala. A kako... Ajde nam sve sad objasnije. Koje kategorije, u kojim kategorijama si se takmičio? U kategoriji do 60 kg, to je bilo balkansko prvenstvo za seniore. Ja sam još junior, ali takmičim se u seniorskoj konkurenciji. Imao sam 4 borbe. U prvom kolu sam pobedio Bosanca, u drugom kolu takmičara iz Albanije, da bi u polufinalu dobio takmičara iz Rumunije i u finalu, pošto smo iz jedne grupe izašli, ja i takmičar iz Albanije, prošao do finala i sastao sam se opet sa njim. Aha, dobro. Je li bilo onako problema, da kažemo, da li si razmišljao da li ćeš izdržati svaki sledeći meč ili si bio siguran u svoj kvalitet? Pa, više sam bio siguran, pošto sam ga i u drugom meču pobedio. Dobro. Sad, kako funkcioniše uopšte celo takmičenje koje je međunarodnog karaktera bila? Srbija na ekipnom nivou je bila i najbolja. Su stvarno toliko dobri pojedinci, ne samo ti, dakle, nego i druge koji su učestvovali? Pa jesu, imamo baš dosta dobrih takmičara i stvarno smo složni svi i idemo ka nekom dobrom rezultatu. Da, a šta su, koja je zemlja najveći konkurent? Pa na Balkanu, pa tu su dobri su svi, Rumuniji, Bugari, ne mogu da kažem da je Nikolaš, svi smo dobri, ali mi smo tu ispali najbolji. Da, i dobro, i ko je sve osvojio zlato osim tebe, od naših takmičara? Od naših takmičara do 66 kg Ciganović Ilija, do 81 Ivezić Miroljub i do 90 kg Kukolj Aleksandar. Dobro, a šta se dešava sa olimpijskim igrama u Londonu? Jer bilo prilike da se na ovom šampionatu dobiju još neki bodovi ili su završene kvalifikacije? Pa ja mislim da za olimpijadu nisu dobijali se neki poeni, to je više po A kupovima i seniorskim, kako da kažem, svetskim kupovima i tim A turnirima dobijaju se neki određeni poeni za plasman ili neku medalju. Da, i kada bi te neko pitao šta je to čarobna formula i da li postoji čarobna formula za dobrog džudistu, šta bi mu ti rekao? Šta je potrebno još osim veštine, kondicije, što je potrebno svakom sportisti? Pa ja mislim da je to najviše potrebno, trening i kondicija, možda ishrana i ono što poneseš iz kuće. Da. Da li postoje neka usavršavanja, da li postoje dobri centri u našoj zemlji? Kada kažete da ste sportski direktor nekog šampionata, kakav je to sport uopšte judo u našoj zemlji i koliko je to stvar prestiža? Najlepši sport. Pa, judo je zaista jedan kompleksan sport, obzirom da postoji 5 načina da se savlada protivnik i mora se savladati i tehnika i u parteru i gore i tehnike gušenja, tehnike poluga. To je sve za mlade ljude zaista dosta komplikovano, međutim kad uđu već u ovu konkurenciju juniorsku, oni su već savladali u principu sve to, tako da juniori prave seniorske rezultate i to ništa nije neobično. Jel biste mogli da recimo ovaj sport bez pomoći i uopšte, ajde prvo da krenemo od toga, da li imate pomoć države za ovaj sport i za one mlade koji dolaze, a i za one koji su već profesionalni? Mi smo, ovaj šampionat je podržao i prepoznao zaista Ministarstvo za omladinu i sport, pre svega gospodin Dragan Atanasov koji je naš džudist i pomoćnik ministarke i bez tih para se ne bi mogao praktično ni organizovati šampionat. Mi smo na sreću pronašli generalnog sponzora, Beočinsku fabriku cementa Lafarge, koja je također pomogla i još mnogi drugi ljudi. Imali smo puno volontera koji su dali doprinos u organizaciji i prema knjizi utisaka koju smo mi tamo otvorili i impresijama koje su ljudi iznosili, to je najbolje organizovan šampionat do sada
u istoriji svih šampionata. To imponuje. To imponuje nama organizatorima i nama kao u judo klubu Cement. Mi zaista imamo predivan sportski centar, nov, komforan, sa svim, da kažemo, sadržajima koji su neophodni za ovaj sport. Za jedan takav šampionat. I ovim prilikom pozivate sve mlade koji se ovo dopada da dođu kod vas. Naravno. Dobro, koliko puta svi ti mladi bi trebalo da treniraju da bi postigli ovakve uspehe? Pa, ova konkurencija naravno trenira 2 puta dnevno, ujutro i uveče. Nešto mlađi treniraju jedno 6-7 puta nedeljno. Dakle, svaki dan plus ponedeljak, sreda, petak još po jednom dodatno, a ovi mlađi treniraju, neki početnici u školici treniraju utorak, četvrtak, ovi drugi 3-4 dana, zavisi kako nađemo termine za sve njih. Ali Predrag trenira 2 puta dnevno, je li tako? Pa da. Svakog dana. A nedelja postoji za tebe? Pa nema nedelja, nema ni odmora, uvijek mora da se trenira 2 puta. Predrag je baš jedna generacija 93. godište koja je stvarno sjajna generacija i ja sam je na jednom komentaru na našem sajtu Judo Saveza baš apostrofirao kao jednu trofejnu generaciju koju treba podržati i zaista bi država trebala da podrži. Eto, Ilija i on su 93. godište, to su juniori, još iduće godine su juniori, dakle ne izlaze iz juniora, a već su seniorski prvaci Balkana. Naravno, uz njih ima još tu nekolicina isto tako mladih. Da spomenemo Savić Julijanu koja nam je prvakinja Evrope. Dovedite, pa ćemo i mi da je spomenemo. Dakle, svi su dobrodošli. Rogić Jovana iz Novog Sada, ona je vice šampion Evrope do 23 godine. Kukolj Aleksandar je vice šampion Evrope, juniorski od prošle godine. Tako da ima jedan potencijal, takmičarski potencijal postoji, samo ga zaista treba podržati. Hvala vam puno na gostovanju i sve čestitke i nadamo se da će biti još većih uspeha. Evo ja samo da iskoristim priliku da se zahvalim svim volonterima koji su zaista pomogli organizaciju ovog šampionata, naravno i vama koji ste nas primili i evo jedan mali poklon. To ćemo posle, hoćemo. Evo, čim najavimo vesti sa kojima kasnimo jedno par minuta, ćemo o poklonima. Hvala vam puno na gostovanju i